Selam aleyküm dostlar. Hayırlı günler arkadaşlar. Nihayet iş haftası bitti ve biz yine efirdemiz. Ve biz sizni sağınıp yayınımızı başlayımız. Ve bugün efirimizde her vakit olğanı gibi Luğaçık ve Baldan tatlı tilim rubrikalarımızı bakacağız. Elbette meraklı ve eğlenceli levhalarımızı da göstereceğimiz. Mevzu olarak seçenekte men moda talaf etmeye teklif ettim. Teklifin pek yaxşı aliye, ama kel seyircilerimizge birinci levhamızı göstereyik. Что у них болит и что они просили кушать. Если бы животные умели бы разговаривать, то я бы спросил, они понимают наш язык? Как у вас дела? А с какими животными ты бы хотел поговорить? Наверное, с кошкой. Почему? Наверное, самое милое животное. Я хотел спросить, что она хочет поиграть. Я бы спросил у своей кошки, как она так долго росла. Я бы поговорила с тигром. И я бы хотела, чтобы он, конечно, меня покатал или мы с ним поиграли. Demek men moda ettim Cenke. Sen bu yönelişte ne bilesin? Men moda mevzusunu pek beğenем ve her bir kızcık gibi onun meraklанам. Öyle olsa men fikirdeşimi taptım Cenke. Çünkü men de modaga balaban meraklen bakam. Bilesmi aliye, kış yakınlaşa, onun için kel kış moda hakkında laf eteyik. Evet, bu mevzu şimdi aktual. Çünkü kışta sıcak giyinmek gerek. Lakin dülberlik haqda unutmaga olmay. Modaga dikkat etsek, her vakit dülber giyinmege mümkün. Bu mevzumuz çok taraflı. Onun için kel başta levhamızına bakayık, son devam ederek. Здравствуйте, ребята! С вами рубрика Чибер Эль Чиклер. И у нас сегодня очень интересный мастер-класс. Мы будем плести ловец снов. Ловец снов – это амулет, защищающий спящего от болезней и злых духов. По преданиям, плохие сны запутываются в паутинке, а хорошие проходят в серединку. Для плетения нам понадобится кольцо, нити они называются ирис, бусины и перья. Варианты основ для плетения могут быть самыми разными. Классический – это из ивовых веточек сплетенное колечко. Также можно из обычного картона вырезать и оплести лентой. Либо взять пяльцы, вынуть серединку, также использовать как основу. Начинаем плести. Возьмем нить, отмотаем необходимое количество. Для удобства смотаем это в моточек, а свободный конец привязываем к нашей основе. Перекидываем через кольцо. У нас здесь образовывается такая петелька, и нужно через нее продеть наш рулончик и затягиваем. Таким образом повторяем по всему периметру кольца. Второй ряд плетем таким же образом, только перекидываем уже не через кольцо, а через наши сплетенные ячейки. Ловец снов можно вплетать бусинки. Для этого нанизываем бусинку на нашу нить перед каждым вплетением в ячейку.
В конце завязываем узелок. Остался только декор. Для этого привязываем нити, нанизываем на них бусинки и перья. Для надежности перья фиксируем клеем. Для этого кончик окунаем в клей и нанизываем его на бусинку. Таким образом у нас зафиксируются и бусинки, и надежно будут держаться перья. Лишние нити обрезаем ножничками. Чтобы подвесить наш ловец снов, сделаем сверху петельку. Вот так можно своими руками легко и просто сделать замечательный, красивый декор для комнаты и прекрасный подарок для друзей. Пусть вам снятся только хорошие сны. Творите вместе с нами и смотрите рубрику «Чибер Эльчиклер». Курыш Кенджи! Мен білесем, қыш модасына ең біріншіден дүлбер свитерлер кірмек керек. Свитерлерni мен sevem, lekin sen aytganing kabi ular dulber olmak kerak. Doğrusunu айтсам, шымдыки фотоларға баққанда пек дүлбер шей көрмейім. Xalqimizda moda haqida yaxshi bir so'z bor. Sen ne hakkında aytacağını anladım galiba. Anlagandirsin ebejinki, çünkü bu söz herkesge belli. Onu bizim harflarımız da çok aytta. Lekin kel bu sözünü lifhamızdan son aytarıq. Selam aleykum. Efirde haberçikler rubrikası. Stüdyada men Ayşe ve kardeşim Elmas çalışamız. Yakınlarda alimler öz icatlarını paylaştılar. Onlar dostluk mevzusunda pek meraklı keşifler yapkanlar. Alimlerin tahminlerine göre dostlar genetik seviyede birbirine pek oşa eken. En meraklısı şundaki bazıda onlar birbirine ağrısını da duymaları mümkün eken. Dostlarının geçirilgen görüşevler ise sağlıkını pek havileştirir eken. Ama yakın dostlar birbirine kavga etseler yürek hastalıklarına uğrama risk çoklaşa eken. Ondan da başka dostları çok olgan ana babalarının balları azca hasta ola ekenler. Adamlardan hayır hayvanlar da dost olmağa bile ekenler. Onların sırasında tek örümcek ayrılan. Çünkü örümcekler bir yerge gelseler ille de birbirini aşamağa tırışa ekenler. En dostane adamlar ise Sidney şehrinde yaşa eken. Men bilesem biz dostanelikni Kırım'da da gösterebiliriz. Bugün de bu haberlerin hepsiydi. Gelecek yayınlarımızı kaçırmayınız. Denim basması mod olsa demek sıcak ve mod giyinmege mümkün. Evet, sıcak uçturbalardan ise belden aşağıda ve kapüşonlu kurtkalar mod. Men bakam bu yılı butul benim sevgen moda aktual. Bu kış gençlerge de parlak renklerini giymege tavsiye ederler. Yabışımızga ne giysek mod sayılacakmız. Başka spor şapkalarını giymege tavsiye ederler. Lakin bu meselede bir davalaşma var. Aliye lafını hatırlap kal, rubrikamızdan son aytarsın. Sebzeler. Bu havuç, bu sarımsak, bu soğan, bu biber, bu domates, bu mantar, bu kartop.
Демек Женеке, сен спорт шапкалары ақта айтып, оны давалы меселе бар дедің. Аслында бойле шапкаларны бутун урба спорт шекілінде олса кемеге мүмкін деп түшінем. Разым сен Женеке, оның үшінде о давалы меселе сайла. Мен қыш модасында қолчақларны пек севем. О, қолчақларының бек дүлбер сойларыны тапмаға мүмкін. Аслында бойле қолчақлар енді сатлықта пейда oldu. Женеке, сен кейін яқшы сатлық сөзіні құландың. Бе маңа луғачық рубрикамызны қатырлаттың. Бақамыз, достлар! Селям алейкум, балачықлар! Луғачық рубрикамызның вақыты келді. Қатырлайсыз мы, кечкен программамызда біз қырым татар фразеологизмлер виоларның рус тілінде олған эквивалентлерін өгренмеге башладық. Бүгін есе бұл мевзуны девам етежеміз. Демек, бойле фразеологизмлер. Көзлеріне инанмамақ, не поверить глазам. Көзлері керілмек, глаза на лоб лезут. Көз ұжындан, краем глаза. Юрегінде кіні төкмек, изливать душу. Юрекке теймек, брать за душу. Ильк қаралғач, первая ласточка. Көзге илішмек, попасться на глаза. Құлағыны тікмек, навострить уши. Көпек сувармақ, бить баклуши. Балачықлар, фразеологизмлер бұзым нұтығымызны пек яраштыра. Ама ұнытмайық, оларны инсанның жанына ағыртмайып құланмаға керектір. Мен есе сізлернен сағлықлашам. Луғачық рубрикамыздан айрылманыз, виана тілімізні көзел біліңіз. Көрішкенже! Аслында Алия мода доғранланылса, пек çok мерақлы şeyler uydurmaға мүмкін. Мен сенен разым Женеке, моданы doğru anlamak керек. Ve elbette çare olғанда milli renkler қошмалы. Урбаларда milli elementler pek mühim mesele. Lekin bu meseleni men gelecek yanımızda çizmege teklif etem. Öyle olsa bugünge biz sağlıklaşamız. Görüşkence!